i dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Aki i danas ćemo pokazati kako da skinete i ubacite mapu u Minecraft. Za početak, kliknete na link koji će vam se nalaziti u deskripciji, ali ja sada neću ići na taj link, ja ću sada prosto kucati na Google Minecraft, to jest Minecraft Maps. Onda uđete na link, to jest na ovo prvo, ako baš želite da kucate na samo jednostavno da uđete na link u deskripciji, ali hajde to da pokažem. Onda ovdje sad imate adventure mape, parkour mape, puzzle mape, survival, city, horror, ovo ne znam tačno šta je, ni ovo su game creations, ni ovo ne znam šta je, ovo su neke custom commands, PvP maps i ovdje ima još dosta mapi, još dosta vrsta mapi. I evo ja ću sada odabrati neku parkour mapu, evo, i vi ovdje uzmete koju god želite. Evo ću na primjer ovu. I da inače ja neću snimati kako igram ovu mapu, zato što su sve ove mape većinom za 1.8, 1.9, 1.10, 1.7, a ja snimam na Minecraft verziji 1.6.2. I da, onda vam izađe ovako nešto i evo da restartujem da biste ponovo vidjeli. Ovdje piše place with 5 seconds, meni je sada već na 0 sekund. Onda idete na ovo skip path kada vam prođe tih 5 sekundi, onda vas odvede na media fair, onda ovdje vam piše download i piše koliko megabajta treba za tu mapu, onda kliknete tu na download i onda vam tu izbaci kao još neki skroz, onda vam tu izbaci još neki internet, nešto skroz random, nešto za Roblox. Onda ovo što vas se skine prebacite na desktop. Ja ću sad ugasiti ovo. I sada kliknite na ovo lijevi klik pa desni klik. Onda idete na extract here. Onda idete na start ir. Onda brišete ovo što vam piše, onda tu kucate posto, app, data, ponovo posto, onda vam izađe ovako nešto, ovakav neki prozorčić, onda idete na tačka Minecraft, ovdje idete na saves i ovdje vam sada piše koje vi svoje mape imate, ne mape nego vaše kreacije, na primjer, evo, ovdje imam novi svijet, ovo dok mi je bilo na srpskom, evo ovdje ne world, ovo dok mi je bilo na engleskom, to je dok mi je na engleskom, pošto mi je sad Minecraft na engleskom, ali hajde, koga to zanima. I onda, kako da ubacite tu mapu? To što ste ekstraktovali, samo prebacite ovdje, onda kliknete na krstić, onda ovo što ste dobili, to jest ovo na početku, što ste na početku još izbacili na desktop, slobodno možete baciti u kantu, slobodno možete skroz to izbrisati. I ja sada neću ulaziti u tu mapu pošto će mi praviti frame dropove i mnogo će mi padati FPS, ali uglavnom da znate da radi, možete i sami probati. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe i šta drugo da vam kažem sam. Pozdrav!